Assalamu alaikum i pozdrav dragima. Danas sam odlučila da pravim gurabije i tu pekmezle gurabije. Za gurabije vam treba 2 jaja, 250 ml pekmeza, 250 ml ulja, 200, sad ovako, ovdje nisam vagala, ne znam je li ima 250 grama, ništa, znači koristite istu šolju. I sve sastojke mjerite istom šoljom, to vam je najpametnije tako. Znači uzmite šolju od 250 ml i stavite jednu šolju pekmeza, jednu šolju ulja, jednu šolju šećera i jednu šolju kiseli pavlake. Ili čvršćeg jogurta. Ja sam i koristila čvršći jogurt, nisam pavlaku. Ovdje su mi kocke da mogu u gurabije staviti to dozvu. I treba vam 2 praška za pecivo i 2 vanilin šećera. U receptu piše brašno po potrebi, ali ja sam ovdje izvagala, trenutno imam 800 grama. Ako bude nešto trebalo dodati, obavijestit ću vas ili oduzeti. Zbog vas sam znači izmjerila. Obično kažu ono po potrebi zato što nisu sva brašna ista i nekad dodaš tu mjeru koja piše, ne bude u redu. Tako da uvijek dodajte dok se ne odvoji tijesto od posude i da se ne lijepi za ruke. Kad uzmete da oblikujete, ne lijepi se za ruke. Tad je u redu. Sad, da mi ne bi puno pričali, da mi počnemo sa radom. Prvo ću izmutiti jaja i šećer. Ali tek tako ono, samo malo ne sad mutit, nećete koristiti ni mikser, nego eto malo šećer. Čvršći jogurt. I dodat ćemo ulje. Pekmez. Ovo je pekmez rijetki, onaj od jabuka što nema u njemu šećera, ne dodaje se ništa. A ovdje imam 800 grama brašna. Ako bude još trebalo, obavijestit ću vas. Ovo ću sve staviti, pošto vidim već mi je ova smjesa porijetka, znači definitivno svi 800 grama mu treba. Vjerovatno će trebati još, ali sad za sad, znači to je. Lagano promiješajte da se smjesa sjedini, pa pošto znam da će trebati još brašna. Evo još 200 grama brašna. Tijesto je baš fino, vidite. Fino se odvaja. Nije mekano, a nije tvrdo. Sad. Morate uzmati, gurabije budu malo veće. Naprimjer, hurmašice kad pravite dovoljno, evo ovako. Ovo, ako bi pravile pekmezle hurmašice ili bilo koje, kad pravite, tu je. Sad, kad pravite gurabije, pošto one budu malo veće, onda uzmite ovako. Ja ću i na rende šarat, evo vidite, rastanjem na rende. Vidite? Evo ovako. Rastanjem ih, ali ne sad previše, vidite. Možda prste debljine ostavim. Evo, gurabija. Redate u nauljenu tepsiju. U svaku gurabiju utisnite jednu kocku. Ovako. Evo vidite, gurabije su. Ovdje ćemo staviti ovo jedno srculince. Ja ću sad peći na 190 stepeni. Vidite, eto, šta smo dobili. Znači, ja sam na svoju peć pekla 25 minuta na 190 stepeni. A vi svoju peć poznajete najbolje, pa vidite šta ćete. Sad ću sljedeću turu staviti. Evo i kao lutke. Mirišu, lijepo izgledaju, nisu mi se spojile. Zadržala sam oblik koji sam željela.